Hoy si kamay ta. Hamungal ulitin tay ilubram nga makiturturog ka ti lalaki Ma, naturog kam lang. Awa mo ti inubrami nga sa bali. Uray, hanga napintas na kitaan iti babae nga makiabay ti lalaki nga maturog. Apay gamin ta di yung magkaya ni Frank mo nga para kinyak, ma. Hanga na estilo ti pamilya na data nga lalaki. Hanggo kahit niya may kamang kagita nga pamilya. Kasla mo lang na estilo mo ti pamilya tayo. Anat ako nam, data ti masursurum nga sumursur data nga lalaki Pabasol kay manan, ma. Mare, taytayamon da ka agbagyo ni, apa na agisaka pun. Kay alaga klatan mare, ikabil mon. Adda magayam ni Mayta mare, di ko nada nakitaray iso na. Nakita ray talaga, Auntie Pileng. Iso ti agdinamag iha. Data ti kung kunakon Napan ka nakiturugan ti lalakin mare, napan ko sinunsundo imub ubingan, gumatel. Nakiturog lang, gatol agad. Apay ngay ni Auntie Bireng, nagadumot ti nagbaling nga asawa na. Padam nga gatel adang nga. Dakay ko magarti nagbaling nga agina. Tagpada kay nga gatel. Mare, nakiturog lang magayam. Awan mo siguro ti dakis nga inaramid da. Adaman wino awan mare. Hanga napintas nga aramid iti kakasta. Apang makiturturogan iti lalaki ditan. Jaklay nar aramid iti kasta iti balasa nga. Saan ka di, mare? Saan talaga mare? Kasano ka garod nga nagsikugma, tapos di da ka pinakasaran mo, di ka nakiabay di papang ko idi. At the point mo dita iha. May saka mo mare, ayunam pay. Isungar niya madikay nga mapangkamakiturturog iti lalaki di tata. Jak kahit niya maulit king kadya nangyari kinyak idi. Ma, mabalin mo mo't idiretso kinyak nga ibaga nga madim kahit nga maulit di nangyari kinyam idi, kesa agin dadalus kay pay. Adaman ng ti point mo ditan iha. Maray ka gisaka pun. Ta baka ma-point ko data ropam dita. Sige garod, mare. Nakon, Sika may tagi plaster ka ti gamit mo tahan nga data cellphone ti ubraam ka agbagyon Apan day pa kini ikit Maria ta baka pumigsa marba dati balay tay ditoy.